Ndhambi yi koxa vutomi ni ku onha nhundzu eEastern Cape, vaaki a va ha ri na byetlelo. Magqwetha ya Jabulani Khumalo va ri Zuma a hi yena murhangeri wa vandla ra MK. Kasi eka mitlangu hi languta ntlangu wa cricket exikarhi ka Afrika-Dzonga na Sri Lanka. Baka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa riperile. Timpfula ta matimba na moya swi onhe ngopfu exifundzeninkulu xa Eastern Cape. Nhlangano wo phalala Gift of the Givers wu ya mahlweni wu pfuna vaakatiko lava nga onhakeriwa hi tindlu hi ku va rhurhela swa nkarhinyana. Makaya mo tala ma khukhuriwile, leswi siyeke vo tala va nga ri na makaya. Timpfula ta matimba ti languteriwe ku ya emahlweni. Meyara wa masipala wa Port St Johns u ri a va ri karhi ku tirha na ku hunguta swiphiqo swa makhukhula. Port St John's problems, especially flooding, it's a combination of nature and infrastructure. I'm saying nature because whenever the tide is high, you will find that we usually experience these challenges because the water comes in through the river and then there's rain. So those are natural challenges. Ekeveha, vanhu vo tlula gidi va rhurhisiwile, tikereke, tiholo ta vaaki na swikolo swi amukela kwalomu ka 120 wa vanhu. I must stress that we need water, bottled water, and we need disposable nappies, or people refer to them as kimbis, as well as sanitary wear for all our ladies. East London a yi ponanga eka timhangu leta makhukhula. Ku tlula magidinharhu wa mukhukhu yi khukhuriwile eka masipala wa Buffalo City. Meyara wa vona Princess Faku u ri makhukhula ya onhe swinene, naswona masipala a wu na vuswikoti byo pfuna vahlaseriwa. Swa ha ri tano, khomixini ya timfanelo ta vanhu eEastern Cape ya karhi ku lavisisa loko ku ri hinkwako na ku onhiwa ka timfanelo ta vanhu ehenhleni ka vanhu lava nga wela hi khombo lera makhukhula. Khomixini yi hlamusela swin'wana swa swiyimo swa vutomi leswi vahlaseriwa va le Buffalo City va langutaneke na swona tanihi leswi chavisaka. Vaaki a va ri karhi ku rhwalela masalelo ya tinhundzu ta vona. We've been on the ground because we know that the floods have really affected this community, amongst others. And what we unfortunately found is a community that is living in undignified circumstances, and we need to certainly intervene. But what we are positive about is that we are seeing cooperation from all sides of society. We've seen the councillor here on the ground. We have seen the mayor has visited this area. And even more so, Gift of the Givers and civil society has stepped in to assist as much as they can. But unfortunately, as we know, the assistance can never be enough. The magnitude of the rain, the 227 millimeters of rain, our systems, our drainage systems could not handle that magnitude of water, leading to serious devastations and horrible sins where the road infrastructure has been swept away in KwaNobuhle. And the clinic is on the other side of the bridge, and therefore our communities cannot access the clinic. Holobye wa mfumo wa miganga eEastern Cape Zolile Williams u hlamusela leswaku makhukhula lawa ya onhe switirhisiwa swa nkoka swa masipala wa Buffalo City. Gqwetha ra xirho xa MK lexi nga hlongoriwa eka vandla Jabulani Khumalo u byele khoto ya nhlawulo leswaku ku va khale ka President Jacob Zuma a tekiwa tanihi murhangeri wa vandla ra IEC a hi swona ku ya hi nawu. U ri nawu wu ri ku cinciwa ka varhangeri swi fanele ku endliwa hi ku tsala ku nga si hela 30 wa masiku endzhaku ko cinciwa ka varhangeri. Khumalo u ri sweswo a swi endliwanga eka vandla ra MK loko ku hoxiwa vito ra Zuma. Khumalo u lava leswaku khoto yi boha leswaku a vuyisiwa tanihi murhangeri wa vandla ra MK. What you would have seen in the IEC papers is, for the first time, evidence of who sent that email purporting to be Mr. Khumalo's letter
the impugned letter that we argue there is enough evidence to say it was forged by Ms. Zuma Sambutla. In that email, you can see that Ms. Sambutla herself sent that email to IEC, not Mr. Khumalo. What is interesting is that in all the communications between MK Party and IEC, Mr. Khumalo was always copied. For some reason, when Ms. Zuma Sambutla sends this email purporting to be Mr. Khumalo's email, Mr. Khumalo is omitted from the parties copied in the email. We must draw an inference from that. Khoto ya Vumbiwa yi veke nkarhi wa ku yingisa xikombelo xa vandla ra EFF xa leswaku xiviko xa vululamisi bya ku yiviwa ka mali epurasini ra Phalaphala leri ra Presidente Cyril Ramaphosa a xi nga amukeriwi hi Palamende. Khoto yi lerise leswaku swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka swi lulamisa matsalwa lawa ya lavekaka. Bandla ra EFF ri endle xikombelo lexi hi n'hweti ya Nyenyenyani na n'waka laha a va lava leswaku xiboho xa lembe ra 2022 xi herisiwa. Bandla ri na mavonelo ya leswaku Palamende a yi vanga na vurhon'wana loko yi teka xiboho xa ku sivela vululamisi bya vumbirhi mayelana na xiviko lexi humaka eka komiti ya hlawuleka. Mhaka ya vukhamba bya le purasini ra Phalaphala yi vile eka swiyenge swa mahungu swinene endzhaku loko komiti ya vativi yi kume leswaku Ramaphosa a nga ha boheki ku nyika tinhlamuselo mayelana na mali leyi yiviweke. Hambi switetano hi siku ra 30 ra N'wendzamhala 2022 Phalaphala a va ale ku yisa xiviko lexi eka komiti ya ku kambela ku lulamisa swivandla ka swimbirhi swa mfumo eka swiboho lexi Presidente a nga ha yisanga emahlweni na makungu ya ku tlhontlha xiviko xa vativi. Vativi va tipolitiki va vumba leswaku mavandla lama nga ta vumba vuxaka byo biha na man'wana mavandla kulobye va ta lahlekeriwa hi tivhoti eka nhlawulo wa masipala hi 2026. Bandla rintshwa ra Mkhonto we Sizwe ehansi ka khale ka President Jacob Zuma ri languteriwe ku cinca xiyimo xa tipolitiki eKwaZulu-Natal. Bandla ri kume tivhoti to tala exifundzeninkulu lexiya eka nhlawulo wa vhiki leri nga hundza, kambe a ri kumanga tivhoti to enela ku fuma KwaZulu-Natal ri roxe. MK yi ta boheka ku vumba vuxaka na mfumo wo hlengela. Nyimpi leyi vilerisaka ya mfumo wa Mazulu yi endle leswaku ku va na nhlayo ya le henhla exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Kwalomu ka mamiliyoni 3 wa tivhoti ti huma kona, nakona lava nga ta ku voteni i 81 wa tiphesenti. Vandla ra Umkhonto we Sizwe ri hlamarise vo tala hi ku susa exiluvelweni ANC ro sungula kusukela loko vandla ri teke vulawuri hi 2009. IFP tshama yi ri vandla ro kaneta ra ximfumo exifundzeninkulu lexi hi 80.1 wa tiphesenti. ANC yi landzela eka xiyimo xa vunharhu hi 17 wa tiphesenti. Vandla ra ANC exifundzeninkulu lexiya ra pfumela leswaku ri tekele ehansi nkucetelo wa vandla ra khale ka president wa rona leri nga na tin'hweti ta tsevu. MK yi kume switulu swa 37 eka Palamende ya KwaZulu-Natal, kambe yi lava switulu swin'wana swa 5 kusuka eka ntwanano wa mfumo wa nhlengelo ku kota ku yi lawula. Mutivi wa tipolitiki Professor Bheki Mngomezulu u ri mavandla lamatsongo ya nga humelela tanihi vona va nga ni nkucetelo. There are two possibilities. One is that you could have a grand alliance where the MK could negotiate with the IFP, which came second in KwaZulu-Natal. But then in a worst case scenario, you could have the smaller parties, what we call minority coalitions, where the smaller parties would come together and then constitute government and then push the MK to the opposition benches. The same could happen at a national level.
Hi nkarhi lowu mikanerisano ya ku vumba mfumo wa nhlengelo wu nga le ku humeleleni, mavandla ya fanele ku rhangisa emahlweni matirhelo laya nga ta vuyerisa vaakatiko hi vukorhokeri. Ngomezulu u vula leswaku milawu leyi nghenisiweke endzeni ka swivumbeko swa mavandla ya tipolitiki yi ta va yona yi nga ta pfuna ku va va kota ku teka xiboho. If we were to take the MK party, for example, and take the EFF, they are most likely to find each other quicker compared to other parties, more especially on the land issue, and then also on the other economic policies, your triple PE, your affirmative action. They seem to be singing in one song or in one tune. Mngomezulu uri matirhelo ya mimfumo ya nhlengelo ya ta va na nkucetelo eka nhlawulo lowu landzelaka wa mfumo wa miganga. Mavandla ya na mavhiki mambirhi ntsena ku teka xiboho xa leswaku i mani loyi a nga ta fuma exifundzeninkulu lexiya. Nhlangano wo yimela timfanelo ta masocha ya tiko SANDU wu sole mfumo mayelana no tsandzeka ku seketela masocha. Nhlangano wu ri mavuthu ya tiko va tsandzeka ku phakela masocha switirhisiwa leswi va fanelaka ku switirhisa loko va tirha ematikweni mambe. Va ri masocha swi veke masocha ya tiko ekhombyeni loko va humile ku ya tirha ematikweni mambe. Mavuthu ya Afrika-Dzonga ya hlaseriwile nakambe eDRC laha socha ri nga dlawa. 13 wa masocha lama va vavisekile. The report I received was that indeed there were attacks, that our soldiers were hurt. We lost one. We are hoping that, and we lost some strategic instruments, but we're hoping that we will recover. We're hoping that the ultimate solution that we are hoping for as a country is to have a peaceful resolution of the conflict in the DRC. In the meantime, we are there because this country is part of SADC, and SADC pledged to be with the people of the DRC. Ultimately, it is the people of the DRC who must sit around the table, who must resolve their issues. Until then, we are hoping that some sanity will prevail, that the African men will really consider the lives of the children and the women that every little conflict causes us. I am pained because yet again I must meet a grieving family, and that is not a pleasant task. Kasi ma langute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Vandla ra MK hi rona vandla ro kaneta ra ximfumo eMpumalanga endzhaku voteriwa swinene xifundzeninkulu lexiya. MK ri tekele vandla ra EFF xivandla xa vumbirhi hi vukulu eMpumalanga. ANC ri hlule nhlawulo naswona hi rona ri nga ta fuma xifundzeninkulu lexiya ku yisa emahlweni. Kuna ku cinca ka politiki exifundzeninkulu kuna vandla rintshwa. Vandla ra MK ri tsake ngopfu hi nhlayo ya vanhu lava nga vota la eka vona ri nga kuma 17% ePalamende ya xifundzeninkulu. Hambileswi va lavaka leswaku ku tlhela ku va ku votiwa nakambe tanihileswi va nga tsakangiki hi matirhelo ya IEC, va ri va na ntshembo wo cinca vutomi bya vaaki va le Mpumalanga. See, even though we are not happy with what we have got, we need to state that categorically that we are not happy by being an opposition. We still believe that we got more than what they gave us, because those votes that we're having now is what they gave us. It's not what we've got. So, but nevertheless, be as it may be, we will be in the legislature, and for us it's a foundation to build up for 2026. I must say I'm surprised about how well the MK party did, but on the other side, I think that shows that the elections were free and fair, that somebody new that comes in happens, and I'm in a way happy the way there isn't a majority win. I'm not happy the way things turn out. I'm a member of the EFF,
So I was expecting the EFF to perform a little bit better, but unfortunately it didn't work out like that. Didn't see it coming, you know, that MK is a new kid on the block, and of course it has taken our space, but we are there as number 3 and will continue holding the executive accountable and doing the legislature work of oversight and lawmaking. The DA is very comfortable with the outcome of the results. However, there were incidents here and there. That is the nature of the elections. But above board, we are fine because we have noticed a growth which we consider as serious. That's why we want to also say to our voters, thank you very much for voting the DA. Randi tielerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar 18 rand 55 cents, pondo 23 rand 68 cents, euro 20 rand 16 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 35 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. MaAfrika-Dzonga ngopfungopfu vantshwa vo tala a va vhota ro sungula eka nhlawulo lowu nga hundza vhiki leri nga hela. Bona va katsa mahahlwa ya ka Munyayi le Hammanskraal en'walungu wa Pitori. Swi va tekele malembe ku kuma mapasi. Va kale va kuma mapasi lembe leri nga hela, va ri va tsake ngopfu ku kuma mapasi na ku va vhota ro sungula. Va khome lembe ra vu-18 hi 2009, kambe a va kotanga ku vhota eka nhlawulo wa vuntlhanu. Mahahlwa Lebu na Lebogang Munyayi veri va kurisiwe hi tata wa vona endzhaku ku siyiwa hi mhani wa vona exibedhlele mavhiki mambirhi va ha ku tswariwa. Va hehla leswaku 30 wa malembe ndzawulo ya timhaka ta xikaya a yi lava vumbhoni lebyi kombaka leswaku hi yena mutswari wa vana va nga si nyikiwa certificate swo tswariwa, naswona ku tsandzeka ka vona ku kombisa leswaku hi maAfrika-Dzonga swi va veke ka xiyimo xo tika. Mahahlwa vula leswaku va kume mpfuno endzhaku ku nghenelela ka nhlangano wa Gauteng Women's Network. Nhlangano hi wona lowu nga vona leswaku ku endliwa swikambelo swa DNA na un'wana wa xaka ra vona endzhaku ku hundza emisaveni ka tata wa vona. Sweswi endzhaku ku hundziwa hi minhlawulo yinharhu ba kote ku vhota vhiki leri nga hundza hi Ravunharhu. Jo hawa re ikutlwile pila re vota wa ra ba shapo ra tshwana le batho ba bang, at least le re na di vote le re teng mo ba re keng mo system ya as South Africans. Na re sa tshepo re ka khona vota le rena ebile re nako e tla fitla mara a shi fitlhile no so. Mahahlwa va vula leswaku va hisekela vutomi byo antswa tanihi leswi va hanyaka hi mali ya mudende wa vana va vona. Re na re nyako bereka and then ke yona tswele pele re khona tswela pele ka yona. Hape Shelter Grant ke nyane le bana ka mo ho no bereka fela re no kra mereko ga khona tsa dilo tsotlhe. Ra tswela pele. Ga khona lo a hanyana mo ha ba pilanyana and then ra tshwana le batho ba bana. Ndyangu ka Munyayi wun'wana wa leyi yi lwelaka vukorhokeri ngopfungopfu mhaka ya mati, naswona va tshemba leswaku vurhangeri bya mfumo wuntshwa byi ta tisa ku cinca laha tikweni. Mutivi wa ti-cellphone namuntlha u byele court ya Pitori leswaku a ku vangi na ku kepenyetana ka ntsariso wa tinqingho exikarhi ka vahehliwa lava a va tirhisa tifoni eka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa. There's data for the 26th of October. On number ending 0436. We start off with the first transaction on the 26th at 7:52. 26 schedule 7:52. An SMS was sent SMS to the number ending 6669.
Ithunyelwa kule number ke egcina ngo-669. And the tower picked up was Melbarton. And ithawa ke esetshenziswayo lapho ithawa ekuthiwa Melbarton. Sri Lanka va wine toss naswona va hlawule ku rhanga va beta eka ntlangu wa vona na Afrika-Dzonga eka mphikizano wa xidlodlo xa misava xa T20 eNew York. I ntlangu wo sungula eka Group D. A hi languteni leswaku ntlangu wu fambe njhani kasi ya lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha. Man'wana ya ta va kona hi Ravunharhu. Tsietsi Balo yena u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. Riperile ayenza ku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini ku langutiwa timpfula eka madyambu ya namuntlha loko hi languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal 80 chances wa timpfula ti nga languteriwa ku ya ka le xifundzankulu xa le Eastern Cape na ku le Western Cape laha ku nga languta timpfula ti kwalomu ka 80 chances leti nga kona eka madyambu namuntlha kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona timpfula ta ha languteriwa ku yisa emahlweni eka siku ra mundzuku kasi loko hi languta eswilemukiso leswi nga kona ku languteriwe moya wa matimba ngopfungopfu loko hi languta xifundzankulu xa le Eastern Cape ku ya kwele eCape Town eka siku ra mundzuku kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi yisaka emahlweni ku languteriwe Gamboko exifundzenikulu xa le Eastern Cape kasi loko hi languta eka maxelo lama nga ta karhi ma yisa mahlweni eka siku ra mundzuku ku ha languteriwe Gamboko leri nga va kona kambe ku ta va ku ri na mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzankulu kona u nga ha languta maxelo mo titimela ngopfungopfu loko languta etindhawini ta le Gauteng Joni i ta va ri ka 31 degrees Springs yona i ta va ri ka 12 wa degrees eka siku ra mundzuku kasi loko languta xifundzankulu xa Limpopo kona nakona u nga ha languta maxelo mo kufumela ngopfungopfu loko languta ndhawu ta Giyani Phalaborwa ku ta va ku ri Litsanini yona i ta va ri ka 23 wa degrees hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona nakona u nga ha languta maxelo mo kufumela loko languta ndhawu ta fana vo Skukuza Maxixini Mbombela i ta va ri ka 23 wa degrees hi languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal kona nakona u nga ha languta maxelo mo kufumela languta ndhawu ta fana Ulindi Richards Bay ku ta va ka ku horile kasi Ladysmith i ta va ri ka 15 wa degrees hi languta xifundzankulu xa East kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola kambe ku ta va ri ku titimela loko languta Muletswana komana yona i ta va ri titimela Quba i ta va ri kwalomu ka 28 degrees kasi ku ta va karhi ku horile ngopfungopfu loko hi languta xifundzenikulu xa Step kona loko languta Beaufort West ku ta va karhi ku horile kasi loko languta George na yona i ta va ri 16 u languta Mossel Bay i ta va ri ka 17 wa degrees hi languta xifundzenikulu xa North kona nakona u nga ha languta maxelo ma le hansi swinene loko languta ndhawu ta Kimberley Krumani Abington ku ta va ku horile eka siku ra mundzuku u languta xifundzenikulu xa Free State kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hola loko languta ndhawu ta fana Frankfort Bethlehem ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku hi languta xifundzenikulu xa North West kona nakona u nga ha languta maxelo ma le hansi kambe ka ta va karhi ku hisanyana loko languta Rustenburg u languta Mahikeng Lichtenburg Tosca ku ta va karhi ku horile eka siku ra mundzuku laha ku ri maxelo ya Mkhomolona ra perile